እቅድ ምንድነው ኦስማን? ይምጡ። onları atlatacağız. ያስኳቸው ብለው ሲያስቡ እናስወግዳቸዋለን። በሉ ነው። Haydi. በሉ Hızlanın. Bu ormandan çıkamayacaklar. ፍጠኑ። ይህን ጫካ ለቀው እንዲሄዱ አንፈቅድላቸውም። Atlattık ağabeyim. Daha değil. አስወግደናቸው አላህ ባይም ጠፍተንባቸዋል። አይ ገና ግን እንጠፋባቸዋለን። Kuşların olduğu ağacı. በሰሜን ካለው ዛፍ ላይ ያሉት ወፎች ላይ ተኩስባቸው። እርሽ ባይ Ya Allah. Şimale dönmüşler. Kuşlar havalanır. ወደ ሰሜን ሄዱት። ወፎቹ እየበረሩ ናቸው። በዛ Haydi. በሰሜን ሄድ በል Hadi yürüyelim. እንሂድ በል Ne şimale gidin bakalım. አሁን በሰሜን ትሄዳላችሁ። Altlara baktırsınlar. Haydi. ፈረሶቹ ጋር እየደረስን ነው። ቶሎ በል እየቀረቡን ናቸው። አሁን ምንድነው የምናደርገው? ሻዛዳይ O çakallara kim avcı göstereceğiz. ለእነርዛ ቀበሮች ማን ታዳኝ ማን አዳኝ እንደሆነ እናሳያቸዋለን። ምን እያሰብክ እንደሆነ አውቃለሁ ሻዛዳይ። Geçidin girişi. ከተኩላ ጋር የሚደረግ ጨዋታ በደንብ ይጠናቀቃል ነው። በመተላለፊያው መግቢያ ላይ የአቀባበል ድግስ እንደግስላቸዋለን። ወታደሮች በሁለቱም አቅጣጫ ቦታቸውን ያዙ። ወታደሮች ደጋናችሁን ያዙ። Gelin hele. ነው ዝም ብላችሁ İlbay! ኢልባይ Bizi mi ararsın? እየፈለግከን ነው ወይ አንተ ውሻ? Alaaddin hadi yerleşelim. አላዲንና ሌሎቹ በእርዚህ ölmüşler. ተበታትነው ነው። አንተ Sen Moğol'un tasmasını እናንተ tuttun. Beceriksiz ገመድህን köpeksin ሞንጎሎች İlbay. የያዙት አንተ ምስኪን ውሻ ኢልባይ Sen kim? ማንህና ነው ከቶ አንተኛን የምትገድለን? Senin derini yüzeceğim oğlum. ቆዳህን ገፋለሁ። ኦራይ Gelin bakalım ecelimize. ወደ ሞት ዝም ብለህ Saldırın! አጥቁ Gelin bakalım. ነው ዝም ብላችሁ Begüm dikkat et. በቁም እያየሽ Ay maşallah. አይ ማሻአላህ Senin derini yüzeceğim. ቆዳህን ገፋለሁ። ኦራይ Derini yüzeceğim. አገስ ብቻ Bu ettiğimiz. በዚህ ተንኮል O akılsız Rabbim. እነዚህን ቂሎች እናስወግዳቸዋለን። አባዬ ምናልባትም ኡሉጋንን ሳያመልጡ አይቀርም። Çakallar sizi aslan. እናንት ቀበሮች Elbet vakti አንበሳ geldi. ጋር የሚታገሉ ሁልጊዜም ታዳኝ ይሆናል። ወደ ጎሳው ሂደው Seni kanında boğacağım Orhan. Seni በደምህን ሰምጠረቃለሁ። ኦራህን ራስ ደም ትሰምጣለህ። የአኪሳር ቤተ ገንብ Osman'la Bala'dan intikamını ዛሬ alacaktım. ከኦስማንና ከባላ ልበቀል ነበረ። Bak ተመልከት፣ ellerimde onların kanı yok. በእጆቼ ላይ ደማቸው የለም። Bütün nöbetçileri ibret için ምሳሌ ለማድረግ ሁሉንም ጠባቂዎች ቅጥር ግቢው ላይ ይሰቅላቸዋለሁ። ሰብስብልኝ። ahmaklar geçit Kilo! vermeyeceklerdir. ሊፈቅዱላቸው አይገባም ነበር። መልካም መቤት Ki እንደመታደል ሆኖ Bala'ya zehir verdim. ባላን መርዣት Halimeleri için yeniden avcuma düşecekler. ለአሊሜ ብለው ሲመጡ ጭብጤ ውስጥ ይወድቃሉ። መቤት Osmanlıların kaçmasından ኡሉጋን sizi sorumlu tutacak. ለኦስማን ማምለጥ ተጠያቂ Araya ያደርግሻል። uyanırsa Ne yapmamızı emredersiniz? ወደ ምሽጋችን ከመጣ ምንድነው ማድረግ የሚገባል? Ulugan. ኡሉጋን Ulugan ittifakımızı ከእኛ ጋር kaybetmeyi ያለውን göze ህብረት alamaz. የማፍረሱን አደጋ መቀበል አይችልም። ኡሉጋን
የኔን አቅም ያውቀዋል። Ve Osman'ı yok etmek yerine birbirimize düşmenin aptallık ቀደም ብሎ olduğunu ኦስማንን biliyoruz. ከማጥፋት ይልቅ እርስ በርስ መጣላቱ ምን አይነት ጣጣ ይዞበት እንደሚመጣም ገብቶታል። Ahmak nöbetçileri እነዛን cezalandırma. ደደብ ጠባቂዎች ስቀጣቸው Onun da içini soğutacak. ይቀዘቅዛል። Sonra birlikte ከዛ ደግሞኛ Osman için ወሰኖቹን uçları cehenneme çevireceğiz. አንድ ላይ ሆነን ለኦስማን ጀሃነም እናደርግበታለን። Osman Bey gelir! ኦስማን በይ የመጣ ነው! ኦስማን በይ የመጣ ነው! Ana, እናቴ ana. ማዬ ይህ Rüya mı bu? ህልም ነው እንዴ? Esat'ta mı? የእውነት Ya sen ölmemiş. በሕይወት አለ? ማዬ Esat'ı buldum. እውነት ነው ወይ? የእውነት ተመለሰች? እማ Anam. እማዬ እማዬ Çok korktum. በጣም ፈርቼ ነበር እኮ እማ። ያጣንሽ መስሎን ነበር እኮ። እውነት አንቺ ነሽ? የኔ ፋጥማ Gitme Fatma. Buradayım kızım. የትም ስፍራ አልሄድኩም ፋጥማ፣ እዚህ ነኝ። እውነት አንቺ ነሽ እናቴ? Anam nasıl oldu bu? እንዴት ተፈጠረ እርሱ? እማዬ አላዲን Orhan. ኦራ Rüya mı görürüm ha? ህልም ነው ወይ? Gerçektir Olafilem. ጋድ Evveli ሆሎፊና kabustu. ሆኖም ቀደም ብሎ ቅዠት ነበረ። Ben anlamam. Anlamam ben nasıl... አልገባኝም። እንዴት ነው ይሄ የሆነው? Sen nasıl kurtuldun? እማዬ እንዴት ተረፍሽ? Sofya'nın oyunu. Beni የሶፊያ atasından ጨዋታ kurtarıp ነበር። esir etti. ከእሳት አድና እኔን አሰረችኝ። ኦስማን በይም ከእርሷ አዳነኝ። Babam. አባዬ የኔ ፋጥማ Eğer sen buradaysan እና yalan o vakit. አንቺ ነሽ? ታዲያ ማን ነበር የተቃጠለው የነበረው? ምን አይነት ጨዋታ ነው አባ? እማዬ